kurengana uhindurirwe ibihe. Nina neno inasema kwamba na hivi vinakwenda kupita ili ubadilishiwe nyakati. Hari ibyo uri kuracamwo. Kuna mambo unapitia kwa sasa. No mwicaranye adashobora kumenya. Na huyo ambaye umeketi pamoja hatajua. Kandi nigihe twavuze ati waramutsa amahoro. Na wakati tumesema umeamka salama. Wemeye. Umekubali. Kandi koko na amahoro muri rusange. Ni kweli kwa ujumla ni amani. Ariko hari ibyo uri kuracamwo. Lakini kuna yale unayoyapitia. Navyo bigiye kurengana. Na hivyo vinakwenda kupita. Amen. Hari umuntu anyigisha cyane. Kuna mtu ananifundisha sana. Papa yitwa Yobu. Ni baba anaitwa Ayubu. Bo turafise Yobu asengera nga mugabo suwo mvuga. Tuna Ayubu ambaye anaingilia hapa lakini si huyo ambaye ninasema. Dusomye Yobu igice ca mbere ku murongo wa 11 na 12. Ayubu 1:14. 11 na 12. 11 hadi 12. Yobu 1:11 na 12. Ayubu 1:11 12. Mwahabonye turasoma mu izina rya Yesu. Ariko pfa gutuma ukuboko kwawe wubike ibyo afise byose uraba ko atazokurogotako imbona nkubone uhoraho yishura Satani ateye ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe ariko we ku mutumba wiwe nuzu umukoreko nuko Satani acarasohoka ava imbere y'uhoraho. Amen. Amen. Ngo abana b'Imana ngo bari bakoranye. Watoto wa Mungu walikuwa wamekusanyika. Bari kumwe n'uhoraho. Wakiwa pamoja na Bwana. Ngo Satani nawe ngo aza gukorana muri bo. Shetani akakuja kusanyika pamoja nao. Hari ibintu menga bigoye gusobanura. Kuna vitu haviko rahisi kwa kutafsiri. Unaona tutanguye amiga ngaha. Unaona tukianza ibada hapa. Turatubanza tugasaba Imana imbabazi. Tunaanza kwanza kuomba Mungu msamaha. Niyo mpamvu mabonye ujya mukozi w'Imana yaje ngaha imbere adusengesha. Ndio maana umeona ule mtumishi wa Mungu akuja hapa mbele tukajitakaza. Tukaja twirukana Satani n'abadayimoni bose. Tunakemea Shetani na mapepo wote. Turizera ko atamudaimoni n'umwe yicaye ngaha bari hari. Tunaamini kwamba hakuna pepo ambao ameketi hapa wako huko nje. Na Shetani ni imwe ngaha. Hakuna hata shetani moja iko hapa. Buryo naka telefone ugasize ngaha uraza kugasanga. Ambapo nakasimu kikati hapo nakakuta hapo. Ariko ngo mwijuru. Lakini mwijuru mbinguni Imana yicaranye n'abana bayo bari mu nama. Mungu ameketi na watoto wake. Sinzi ivyo bari mu bayaga. Sijui yale ambao walikuwa wanazungumza. Satani ngo nawe araza muri. Shetani akakuja ndani yao. Gira gute. Satani nawe aza muri bo. Shetani akakuja ndani yao. Nijuru. Mbinguni. Ahera. Patakatifu. Hama wahura n'ibigeragezo ukarira. Ukikutana na majaribu unaanza. Ngono n'Imana kubiri. Sasa Mungu kweli kibarenze mageragezo ache kumugabo wanje akangerageza kweli. Kwa nini umeacha majaribu kwa mume wangu ananijaribu kabisa? Umugore wanje bana. Mke wangu Bwana. Watoto. Abavyeyi. Wazazi. Umuryango. Familia. Satani yarize yinjira no mwijuru. Shetani aliingia hata mbinguni. Imani inamaza ati Satani. Mungu akamswali Shetani. Namaki uvuye. Nini unatoka wapi? Satani ati bo chimvuye gutembera mu isi. Shetani ati mimi natoka kutembea duniani. Shetani ni Imana bakayaga. Shetani na Mungu wanazungumza. Biragoye. Ni vigumu. Biragoye. Si rahisi. Undi Mungu namubwiye ubutumwa. Wengine kijana nikampatia habari njema. Ndashima Imana ubu yarakijijwe. Namshukuru Mungu kwa sasa ameokoka. Ari muri za 97 98 gutyo canke 99. Ilikuwa 97 ama 8 na 9. 98 99 gutyo. 97 na 8 ama na 8. Arambia ati Jackson urabyihorera ivyo bintu. Akanambia Jackson nyamazia kitu kama hicho. Ivyo Satani ni Imana bafatwe ntitwovyinjira. Yale ambao Shetani na Mungu wanakufa sisi hayatuhusu.
tuje kugwa mu ntambara tutazi ngene yatanguye. Si tuende kuangukia kwenye vita hatujui ilianza lini. Mugabe Imana ishimiwe yarakijije. Lakini Mungu asifiwe kwa sasa ameokoka. Satani ni Imana barayaga. Shetani na Mungu wanazungumza. Imana iramubaza ati none wabonye umugororotsi wanje Yobu? Mungu akamuuliza umeona mtakatifu wangu Ayubu? Isichoma Imana ikakwishimira nkuko yishimiye Yobu. Cha kunipa Mungu akujivunie kama gisa amemjivunia Ayubu. Urazi kugororoka kugeza aho Imana ikuvuga mu bantu. Unajua kuwa mtakatifu mpaka Mungu anakusema ndani ya watu. Ikatuma n'abantu ati genda umbwirire ati ujya mugororotsi wanje ngo ndamuzi. Anatuma na watu ati nenda mkamwambie yule mtakatifu wangu ninamfahamu. Amen. Biraryoshe. Ni vitamu sana. Biraryoshe. Ni vizuri. Harakajambo kababaza. Kuna kaneno kanaumiza. Ati bwira uwo muntu ari ngaho ko ntamuzi namvire huna. Eti ambie huyo mtu ambaye yuko hapo simjui anitokee. Namvire ivyo arimo namvire atoke anitokee. Change muri mu masengesho ama mko kwenye maombi mwinjiye mu mwuka unaingia kiroho kaza mumva Imana ivaze basoka bose bamvire. Unasikia Mungu anasema wote watoke nje watoke. Birababaza. Vinaumiza. Imana izakubwira Yobu. Mungu akamwambia Ayubu. Sorry, izakubwira Satani. Mungu akamjibu Shetani. Wabonye umugororotsi wangu? Umeona mtakatifu wangu? Satani nawe. Shetani naye ati none Yobu uragute kuba umugororotsi? Atakosaje kuwa mtakatifu? Ko wahezagiye ibikorwa by'amaboko yiwe. Umebariki kazi ya mikono yake. Fisingamia. Anangamia. Afise ibinebi. Ana hivi na vingine. Nkuko bashobora kuba gupfindanira ko nawe. Kama gisi na wewe wanaweza kuwa wanakusemea eko na wewe. Ugasanga mu ijuru ko ari gupfindanira ko. Unakuta mbinguni wako wanakusemea eko. Satani gatangura kuvuga ngo none ko wamuhaye ibintu vyiza. Shetani kinaanza kumwambia Mungu mbona umempa vitu vizuri? None kwaja gatatu ku munsi. Anakula mara 3 kwa siku. Kwaja na maapeti. Anakula na maapeti. None ko nubona ivyo ufise. Huoni ambaye nubona ivyo ufise burya bitera ishari Satani. Vile ambavyo unavyo vinasababisha wivu kwa Shetani. Uri kurarira ngo ntacho mfise Bwana. Wewe unalia mimi sina kitu Bwana. Icho ufise nye nicho. Hicho ambacho unacho. Satani ararira ati ichoma nkakibukura. Shetani analia ngo cha kunipa nikimuondoshe. Imana rero. Mungu sasa. Imana. Mungu. Uhoraho nye n'ingabo. Bwana wa majeshi. Acararekura. Akaachilia. Acabwira Shetani. Akaambia Shetani. Ngo ivyiwe ngo biri mu maboko yawe. Vya kwake viko mikononi mwako. Reka tuwasome na hanyine twasome. Satani acavuga ngo ariko fa gutuma ukuboko kwawe wubike ibyo afise byose urabe ko atazokurogota ko imbona nkobone. Uhoraho yishura Satani atehe ibyo afise byose biri mu kuboko kwawe ariko we ku mutumba wiwe ntuze umukoreko. Nuko Satani acarasohoka ava imbere y'Uhoraho. Imana ishimwe cyane. Numvise duheje gusoma amena yabagoye kuvuga umwe gusa niwe yayivuze. Nimesikia wakati tunamaliza kusoma umoja ndio amesema amena. Uko mu nkuru zo muri Biblia zibabaza ni yirimo. Maana katika habari za Biblia ambazo zinaumiza na hii iko miongoni. Yobu yagororotse. Ayubu amekuwa mtakatifu. Ntiyivye bya muntu. Hakuiba cha mtu. Ntiyasambanya. Hakuzini. Yaratanga ishikano. Ametoa sadaka. Mbere agatangira n'abana biwe. Na anatolea pia na watoto wake. Arabu mugororotse. Akawa mtakatifu. Acharabizira. Akapata ghadhabu kutokea na utakatifu. Azira kuba yagororotse. Akapigwa kwa sababu yeye amekuwa mtakatifu. Buja hari ibibazo uri kuracamwo. Pale kuna shida ambazo unazipitia sasa. Bivanye n'ingene wahagaze neza imbere y'Imana. Kutokea na gisi umesimama vizuri mbele za Mungu. Ariko navyo bigiye kurengana. Lakini navyo vinakwenda kupita. Uhindurirwe ibihe nawe. Ubadilishiwe nyakati na wewe. Amena. Amen. Amena. Amen. Buja uri mu gipimo. Pale ukatika kipimo. Uri kuragezwa. Ukunajaribiwa. Aho ni waharengana. Hapo ukipapita. Hari Imana igiye gukora mu buzima bwawe. Kuna kile Mungu anakwenda kutenda maishani mwako. Hallelujah. Amen. Satani acharagenda.
Shetani akaenda arica abana biwe. akaua watoto wa Ayubu. No, yarakwiye gutora basi ibintu. Mugabo n'abana. Angelipeleka basi vitu, lakini na watoto. N'abana baziziki. Watoto wanaonewa kwa nini? Ibintu vyiwe. Vitu vyake. Amatungo yiwe. Utajiri wake wote. Byose birahera. Vyote vikasimama. Yobasigara nk'agati kawaga. Ayuba kabaki peke yake. Ariyumvira none nagiziki. Akawaza nimetenda nini? Undi munsi kandi mu ijuru bakoranye. Ingine siku mbinguni wanakusanyika. Shetani nguo araje. Shetani huyo akakuja. Araje. Mu ijuru. Mbinguni. Mu ijuru. Mbinguni. Iyo ntabisoma muri Biblia sinari kuvyemera. Nisingesoma kwenye Biblia singekubali. Aho nyine turatumutaramura karukira hariya. Hapa tunamkemea mpaka narukia huko. Kuja na matelefoni nao twoyaraza ngaha twoza umuntu wese atori ibi. Ambapo na simu tukileza hapa kila mtu atachukua ya kwake. Satani nguo araje. Shetani huyo anakuja. Imana ati Mungu naye akasema wabonye mugororotsi wanje Yobu? Umeona mtakatifu wangu Ayubu? Wamubonye Umemuona mugororotsi wanje Jackson? Umeona mtakatifu wangu Claudine? Wabonye mugororotsi wanje witwa? Umeona mtakatifu wangu unaitwa nani? Satani atireka. Shetani akasema acha wewe. Atireka. Kare kisigiri. Acha achia mbali. Amagara nico kintu kinini. Afya ndio kitu kikubwa. Umuntu ashaka gutanga ibintu byiwe byose ku magara. Mtu anaweza kutoa kila kitu lakini kwenye afya. None ko wanse ko nkora ku mubiri wiwe. Umekataa nigusa mwili wake. None ivyo vyumva hari ico nakoze. Unasikia hivyo nimefanya. Nyemerera nkore ku mubiri wiwe urabe ko atakurogota. Nikubalie ni uguse mwili wangu uone kama mwili wake uone kama hata kusema. Yobu 2 Ayubu 2 4 gushika kuri 6. 4 mpaka 6. Yobu 2 Ayubu 2 4 gushika kuri 6. 4 hadi 6. Maze Satani yishura Uhoraho atamagara kabwa n'ayandi. Mbere ivyo umuntu atunze byose yobitanga ku magara yiwe, ariko pfa gutuma ukuboko kwawe utera amagufa yiwe n'umubiri wiwe urabe ko atakozokurogota kwimbona nkubone. Uhoraho yishura Satani ate hari mu kuboko kwawe kimwe gusa uzigurize ubugingo bwiwe. Imana idufashe cyane. Erega Imana irarikura. Mungu anaachilia. Na magara yiwe araza kushikira. Hata afya yake ikafikiliwa. Barakwivye. Wamekuiba. Warahomba. Umehomba. Warirukanywe mu kazi. Umefukuzwa kazi. Ibintu byarabaye nabi. Mambo yamekuwa vibaya. Ngo sante ikaguma imeze neza. Lakini uhai ama afya unabakia na afya nzuri. Ufisa magara meza. Unakuwa na afya nzuri. Kubera kujya gake kubera indyaza atazihari. Kwa sababu kula kidogo, kwa sababu chakula kuna. Ukonda buke buke mugabo ntibiboneke. Unakuwa mwembamba kidogo lakini visionekane. Upanaro wari ufise ukatugabanurisha gatonya gusa. Tusuluwari ulikuwa nayo tunatupunguzisha kidogo tu. Mugabo lakini ukazubona magara yawe nawe yarashikiriwe. Unaona sasa afya yako na inafikiliwa. Mugukaraba n'isabuni wewe. Kwa kunawa na sabuni wewe. N'umukate uhakwa kuoza. Na mkate unaponea kuukosha. Mugabo bakagutora ingwara z'inzoka. Lakini wanakuogota madawa ya nyoka. Ntazi amazina abaganga barayazi. Sijui majina, madaktari wanafahamu. Ukiyumvira unawaza unakosa. Ifana uyinywa kuri fete gusa. Soda unakunywa wakati wa fete tu. Icayi waribagi. Chai umesahau. Bikunze wirira gashusho gusa. Ikiwezekana unajikulia mshisho tu. Mugabo bakagutora diabetes. Lakini wanakuogota madiabetes. Sasa ukibaza ibintu byavuye he? Sasa unajiswali mambo haya yametokea wapi? Uri mu gipimo. Uko katika kipimo. Ubu no mubiri wawe warushikiriwe. Hivi ni mwili wako ulikuwa unafikiliwa. Ariko ivyo navyo bigiye kurengana. Lakini hivyo navyo vinakwenda kupita. Amen. Hallelujah. Amen. Hivyo navyo bigiye kurengana. Na hivyo vinakwenda kupita. Uhindurirwe ibihe. Ubadilishiwe nyakati. Mu mbiro muri ko ntiyavyumvise neza ati ivyo navyo bigiye kurengana. Ambia mwenzako akusikia vizuri.